Oho tuğanları. Buna ki uyda uşunu aytatta dostlar. Görünüzler için oylardı. Ança mınça bazarlarda çok bunday oylarçı. Muzolor menen aldıda videolar bolat. Iyisini çalıp Bektir degen jigit üstten çıgat buna ki. Onday bolgan oylar. Şaşılыңыздар туғандар. Тезелет шіркін. Sütтерін сұрайбыз азыр. Бұл уйларды қайдан таптың я? Çıkmak tavazda. Eğlerin kütüp turgan eken de. Öte süttü uylар eken az aldıda malumattарды alıp bereriz. 20'dan öydürük beretti. 20'dan öydürük beretti. 22 şeyin versin. Ana sütterdi. Çıkışın aranızlarda süttü. Ana. Alatta. 25 litre. Maşallah. 25 litre süt garanti ekeni. Öte sonuna eken sütleri. Buna muz olsun simental erkeğe. Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Доңка бар кайсыл жерде деп ойлоп турсаңыздар, биз Чүй облусу Беловодскийдин Сретенке деген айылында баягы Бектир инибиздин коросундабыз, туугандар. Өтө сонун уйларды сатууга чыгарды иним. 8 бооз, а? 8 ene alabı. 8 музолу. Анан боостан канча? 8 boz, 8 бооз. Анда эмесе маалыматты берет. Ассаламу алейкум. Бектир кандай? Иштериң жакшыбы? Ден соолуктарың чарчабай? Жакшы. Охо, бул уйларды кайдан таптың я? Çıkmak tavazda. Ээлерин күтүп турган экен да. Өтө сүттүү уйлар экен, аз алдыда маалыматтарды алып беребиз. Шашылып чалам дегендерге номерлерин коебуз. Чалсаңыздар болот. Кайсыдан баштайбыз? Модан баштайбыз, а? Кана бисмилля, биринчиден баштайбыз. 6,5 ay boz. Tişin Бул, а? Тишин көрсөтчү. boz. Үчүнчүсүнө боос дейт, 6,5 ай. Опа, тишин көрүңүздөр кана. Мына тиши. Болду. Hazır. 6,5 ай боос, а? Азыр саамбы? Машалла, мына. Hazır 17-18 litre sütü var. 17-18 litre sütü var eкен. Напор өтө күчтүү eкен. Жаңы туғанда 30-га чейин берген. Жаңы туғанда 30 литрге чейин берет экен. Канчанчысына боос? Üçüncüsüne boz. Üçüncüsüne. 6,5 ay garanti boz. Мына 6,5 ай гарантия дейт. Bağısı 210 bin som. Boyu 1,45. Boyu 1,45, 210 миң сом. Сүйлөшөсүздөр ал жагын. Доставкалар сөзсүз болот, а? Андан бул ургач торпол менен. Мына музоосу ургачы, бул уй. Желин көрүңүздөр, а? Айта бер. Мына саап көрөлү. Ош. Ош. Машалла. Төртөтөң иштейт экен, а? İşteyt. Мына. Sütдөр жакшы экен. 22-23 litre. Берет. 22-23 литр süt берет экен, тишин көргөзөлү тууганда. Кана. Ош. Мына тиши жаш экен, а? Бул 4 туган. 4 туган уй экен тууганда. Достор, көрүңүздөр. Лайктан базы көрүңүздөр туугандар. 220 bin som. Бул 220 миң, кеми болот. Бою канча чыгат? Аябай бийик экен. Boyu 1,45. 1,45 дейт. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Биздин каналды колдоп лайктардан уруп туруңуздар, сындырып. Бул уй. Канчанчы музоосу? Эркек торпогу менен. Тишин көрсөтчү кана. 3 түзө 4 туган уй була менен. Ана. 3-4 туган уй экен кыскасы, болду. Көрдүк. Тиши ачты. Канча литр sütü var эми ушунун? Bunun 20 litre алсын. 20 litrге süt каналдарын көрүңүздөр, мына. Süt чыгыштарын көрүңүздөр. Hoppa. Төртөтөң иштейт, а? 4 işteyt. Мына музоос эркек. Zosu erkek. Баасы? Bağısı 200 bin som. Баасы 200 миң сом, туугандар. Көрдүңүздөрбү мына? Ушундай болгон уйлар. Анакей, желиндерин көрүңүздөр. Ден соолуктар баары жакшы, а? Az Cahit'ten geldi. Жайыттан келди булар. Жайытта видеосу барбы? Болду, аны кошуп коебуз. Андан кийин бул торпог кандай, эркачы эркек? Erkek. Эркек торпог. Çok. Бучок. Кана тишин аччы. Мына достор. 4 tuğan. Мына тишин көрүп алыңыз. Кана. Мына. Мынакей. Болду. Бул канча литр süt берет эми бул? Bu 20'dan öydürük beretti. 20'dan öydүрөк берет. 22 şeyin versin. Мына sütтерди. Чыгышын караңыздар, süttү. Кана. Мындай уйларды базардан таппайсың, мына. Желинди көрүңүздөр, желинди туугандар, достор. Мынакей. Bunun bağısını ayt эми. Bunun bağısı 230 bin som. 230 миң. Maşallah. Mana 230 миң сомго койду.
çalıp süйлöşöberесиздер туугандар. Музоолудан баштадык биз. Андан кийин бул Bundan bul daha çoğu. чоңуй, э? Сен өзүң ачсың. Кана туугандар. Üçüncüsünün tuğanıyım. Болду, тишин көрүндү. Үчүнчүсү тууган торпогу менен. Симентал мынакей. Желиндерин көрүңүздөр. Sağ alatta. 25 литр. He. Maşallah. 25 litre sütkө гарантия экен. Ha. Өтө сонун экен сүттөрү. Мына музол симентал эркек, э? Эркек чоңоюп калыптыр го мына. Симентал пародасындагы. Мунун баасын айт. Bunun bahsi 240 bin son gemi var. 240 000 сом кеми бар, достор. Мына көрүңүздөр. Туугандар, желиндерин көрүңүздөр, сүт каналдарын көрүңүздөр. Мынакей. Андан кийин бул уй, э? Ben buluyum çim özüdü. Тишин ачсы гана. Оппа. Мынакей тиши. Аха. 4 tuğanı. Бол. Төрттү тууган уй. Музоолуу. Zorluğum. Мынакей. Кара желин экен да, кара уй экен да. Sağ hoş. Саан. Канча литр сүтү бар эми? Ben bunu 16-17 litre. 16-17 литр сүтү бар. Торпогу ургач экен, э? Машалла. Bahsi 180 bin son. Баасын 180 000 сомго коюп жатат туугандар. Баасына жараша уйлар. Көрдүңүздөрбү? Машалла деп коясыздар. Бул уйлар өтө сонун уйлар экен бар го. Муну тишин ачып кой. Бүт тиштерин ачып көргөзөт жигиттер. Молодец. Мына көрүңүздөр. О, болду. Торпогу менен бул, э? Toprağım benim. Саа. Ох, напор өтө күчтүү экен ушул. Öte. Ой, муну ким алып сааган болсо кап ичсе, э? Hazır fırsatта 20 28 литр. 28 şunda garanti. 26-28 кыскасы. Торпогу мына, эркек торпогу. Çok. Мына туугандар, көрүңүздөрбү? Кандай кааласаңыздар бар. Мына киндиктерин, сүт каналдарын көрүңүздөр. 4 эмчегинен тең сүт чыкты желининен. Баасын айтайын мунун. Bununki 250 bin son. 250 000 сом мына. Çok. Чоң үй экен, бирок камерага да батпай атат туугандар. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Тезелет. Андан кийин бул ой. İkinci tur. Экинчи тур жаш үй. Бурушевит. Машалла. Joş. Жош деп атат. Eller işte etine vardı. Ага. Мынакей. Болду. Охо, караңчы. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Киндиктүү экен. Boyu 1.40 tane ödürük boş gerek. Ой 1.40-тан өйдөрөк, э? Торпак ургач эркекпи? Urgaçı. Торпак ургач экен мына. İkincisini tuğan uygun. Ага, торпак ургачы мына тиши. Мына. Экинчисин эле тууптур, болду. Экинчисин тууптур. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Достор, машалла. Уйларга сөз жок, э. Ким алган болсо ушул уйларды ойруп насип кылсын. 230 Баасы 230 000 сом. Достор, мына торпак. 20 litre gelsin. 20 литрге, 20 литрге сүтү бар деп атат мына. Торпогу менен. Өтө сонун, жакшы. Андан кийин Bunu бул да музоосу менен, э? erkek torpağım benim. Бул да порода торпогу. Orada. Порода экен, эркек торпогу менен. Тишин ачып кой. Şunu aç. Тишин аччы. Иним. Оппа, мына. Ага, болду. Direkt atıyorsun. Мынакей. Көрдүңүздөр, э? Бул канча литр сүт берет эми бул? Ben bunu 18. 18 литр, э? О. Şeyler moşni. Булар жош. Joş. Саадырат, тушабай эле сай бересиң. Ha, jot, şavaş. Тушабайбыз, э? Машалла. Мына туугандар. Ош. Бул кандай порода эми ушул? Өзүбүздүкү? Алатоо, э? Алатоо породасындагы уйлар экен, уй экен да бул. Баасычы? Bası 165 bin son berileri bası. Боло турган жери 165 000. Бир туугандар. Уктуңуздар. 50 bin son dıgan. Анакей, торпак эркек экен. Bombilakты. Монбелярд деген пародадан, э? Мынакей. Жакшы. Андан кийин мына чоң үйдү көрүп атам. Жанатан бери. Ушуларга келейин деп. 8 ay boz. Бул, э? 8 ай бооз. Мындайраак тартайынчы батпай калып атат экранга. 35 litre чейин süt. 35 литрге чейин сүт берген экен. Tuğuydan amurlay. Ha, üçüncüsünü tuğut. Артынан да көрсөтөйлү азыр. Тишин ачып кой, кана. Оппа. 6 dişten ötüp bunu 8. sayıp atат. Ага, болду. Булар таладан келди азыр, а? Видеосу бар. Өтө чоң үй экен ушулчу. Bası 280 bin son. Баасы 280 000. Hı. Мына, туугандар. Сүт каналдарын көрүңүздөр. Төртөө тең иштейби? Үрттөө. Мынакей, запастарын көрүңүздөр. Баасын уктуңуздар. Бул
Şiitsoy bu. Şivit. Mınaki. Boğaz ha? 38-40 litrege çeyin bergen. Ular üçünsün toy. 38-40 litrgacha bergen be uşulu ya. Mana kindiklerin görüңүздөр. Süt kanalın görüңүздөр. Kança ay boğaz? Bu 7 ay boz. 7 ay boğaz eken. Tişin bir görgösüp koysun görarmandarga. Dostlar, tuğandar görüңүzдөр mana. O. Kol geti menen juup turgu bunu. Tişin. He? Bunun bağısını ayt hemen. Bunun bağısı Alıstan tatayınç. 290 ming so'm. Manaki. Dastavkalar büt oblastlarga, mamlaketlerge de kılıp veresin başka. Koşna mamlaketlerge. Manaki. Koşna mamlaketlerge de dastavka var eken. Şul ek uyumna 38-40 çeyin bergen uylan. 35'ten. Mana 35'ten 40 litrge çeyin bergen uy eken uşul ekovi. No 8 ay ol jedi salып атат мына уже. Boğaz ha? 8 ay boğaz eken. Kana görüңүздөрчү tuğandar. Har bir uyda uşunda uylardan bolsun tuğandar. Jok degende bir ekede. Hoppa boldu. Dişin gördüңүздөр. Жақсы. Bunun bağısını ayt hemen. Bunun bağısı yaxşı. 295 ming. 295 ming bu he? Mana. Jelinden görüңүздөр. Süt kanalын görüңүздөр. Алган маалымат, мен бербеген маалыматты şu inibizге çalıp Виктор менен сүйлөшсөңүздөр болот тугандар. Andan keyin uşul ala. Bunda lamna jaş uyga. Jaş uy he? Toytuna. Üçüncüsünde boğaz eken de kança ay? Jeyin salып атат. 8 aydan öt aldı. 8 aydan ötüp kaldı. Boğaz uy eken. Öte joğun uy eken bar go muna. Ha? Manaki tuğandar. Bunun bağısı 250 ming so'm. 250 ming. Tişini bir açıp koyç. Gepşep. Densoluk жақсы eкен бұл oyun. Bardıq ile gepşep atat bırak. Mana tişin. Boldu. Tişini gördüңүздөр tuğandar. Mana ki. Şunday bolgan uylar. Bugün öte birinin ötken biri sulu degender. Uylar eken de. Bu video tartıp ele turatkan uylar eken de tuğandar. Janынан çıkpay ele çımday aralap жүрgün kelet go. Bazarda da mындай uylar жок tuğandar. Эгерде кимде ким алып иштетсе насип кылсын. Андан кийин бул уй. Bunlar Şviç'na. Şvit. Toyda kaldı bunda. Mına jelindер. 20 günge jet ketmey 20 günge toy. жетпей туйт. Канчанчысын туйт экен эми? 3-sün toytuna. Hoppa, üçüncüsünü tuйт экен. Тишин ач, тишин. Hop, bismillah kana. Görөлчү тишин. Uş. Мына. 6 tiş. 6 tiş eкен. Мына. Aha, boldu. 6 tiş. Bunun bağısı? Bunun bağısı 210 ming so'm. 210 ming. 22-23 litre sütkö. Garanti ha? 22-23 litre sütkö. Kepildik balık deydi. 20 günde de tuğup kalat buyursa ha? Jetpeyt. Bir erkek tuğup kalgan bolsa bar ha? Buyursa. Mana tuğandar. Gördüңүздөр uylardı. Öte sonun. Bundan keyin muna biri kaldı. 5 ay boz. 5 ay boğaz. Film kartası var. Biroq birinci tuğut he? Şunday öңdүү son eken bul. Film kartası var mı uydan? Kindiklerin karаңыздар tuğandar mana. Bukadan çoğu bul he? Eğer kimde kim? 2,5 yaş. 2023. 2023'teki alıp mal kılsanızlar tuğandar bulu. 5 aylık boz. Ha 5 aylık boğaz. Tekşertilgen he? Bunun bazını aytıp koygun. Bağısı 250 ming so'm. 250 mingge berilet. Bere tuğan jerin he? Maşallah mana. Çalıp baylanışıp süйлөşө бересиздер туғандар. Чекеден көргөзүп бердик. Тиштерин ачтык туғандар. İşte bitiresizler telefon menen. Dastavkalarında süйлөшсөңүздөр болот. Мына туғандар. Puluna jaraşa uylar. Uylar he? Акчасына жараша уйлар. Kımmatlı dele var. Мына арзаны деле, кымбаттуу деле бар экен. Акчасына жараша уйлар. Jaraşa koyup atar. О. Мына ушундай туғандар. On aylık. 6 aylık. 9 aylık. Bağlar üçünü bir alğanға 87 ming so'mdan. Отдельный alsa бұл 70 ming so'm. Ortada olsun. Buna 95 ming so'm. Buna 110 ming so'm. Bolor bağları. Optum alan şu 87 mingden optum. Bolor bağısı. Mine videonu ayaktayбыз. Sağ salamatта turuңuzдар. Эгерде кимде ким ушундай уйларды алган болсо, буйруп насип кылсын.
Саап ичиңиздер туугандар. Мына 3-үнчү. Sağıp görürsün. Саап көрсө деле болот, келип Эгер келип жанынан көрөм десе, саап чакан 2 чака ала келсин 2 чака, 2 чизин алып кел, толуп калды деп Машалла. Сүттерин куюп кетсе болот экен ийине. Туугандар, мына Бектур, ишиңе ийгилик, соодаңа береке. Мындай уйлар чынында жок базарларда. Ушул Бектур инибизден ушундай уйлар чыкты бүгүн. 14 апрель 2025 жыл. Чүй облусунан, Беловодскийден туугандар. Дагы эле тартайын дейм эми. Убакыт болуп калды. Болду. Калганын сүйлөшөсүздөр туугандар.